ngasih auto pelok piro layo ya gani content monetization tang ba lada pipa ya ga jing kemayam cisngi tang ci dengkado pimla ara banyo tang ba pitri stom ban tab ban upload reels pitri stom ban upload post pitri stom ban post story borok pitri stom ban share ban like ban borok tang ba lada pipa ya ga jing kemai duna ba te lada ka jing kemai jong pi ka duna te don hi problem pi le em data problem ngan pesyo thoi bi hagani video te lada pitip ya ta problem perlok te ani earning jong pi hagani Facebook kala aban increase tang lightly step ngan pesyo thoi pi lada bi follow igni lightly step to hoi blog piro la aban kmai bisa live ho live san dollar chibnai dagani Facebook lada duna views lada bon views to chis pa ars pa dollar pil aban kmai te kai kata lightly step ngan pesyo thoi bi halas jong ni video tang ba chwa bars dang ni video blog away request the people blog lada pin new hagani channel jong blog so pan subscribe any channel so one like agani video so one comment hagani video jong pidon em agani problem la yo content monetization la tristom ban yo content monetization dang ba lada pa ya jing kemai duna ba pidon em agani problem sa comment balai namar ngaro ngadon ni problem ngalo research balai yo analyze pa views hawi video tang ba tang $10 $1 kamir ngalo resource de dang ala ada resource dengan tip o kolong kumni ne namar bon ki bru em pelok kim tip hire ada gani Facebook ni laban ko website nang ba like ne nang ba comment ne nang ba views ne bon ha kim tip re da bai ta chpata ru ngan pin tip pi ha gani video ngan pin ip ga screenshot lada pi pai da screenshot da pin ong sha o lada kolong kumni lada ka poi kumni ha video jonga ne harus jonga temut ngal ala aban yo bisa the step number 1 pelok most important views hai views pilada pi payam engagement by views totally they enjoy tang ba lada pi your views the how views jong pi blog kin poi advertise data advertise bonga ong pm pai kumini advertise pi ni video jonga hapo don ni advertise kumini advertise blog kim poi kurmar re ha video jong pi hai blog kim poi kurmar re lada pi kwa aban poi advertise ha video jong pinong blog pidon kamban le yu pidon kamban upload video 9:16 ratio 9:16 ratio mut blog full screen lada pi pai reels jong pi kade full screen nam kumtai full screen pi don kamban upload video te lada pi upload long video te pi chu ai full screen 9:16 ratio ata de ratio pi don kamban choose tang ba video jong pi lada ka long 16:9 ratio rom le le tang ba me pi don kamban ai 9:16 ratio nga follow yegini tengah payam kapoi advertise ha video jong antal da ka poi advertise tumut abisaru ngala banyo so we like comment ini ro important ba leda ki like em ki don kamban I reaction pi don different emoji em ko mini emoji te ini ro ki ini follower jong pi ki don kamban I ki la ban I laughing emoji love emoji like emoji reaction emoji te itu haha emoji em kum tu emoji ki don kamban ai ya lada ki comment ha video jong pi te pi don kamban reply comment pi don kamban like comment jong pi kum ta lada pi like kum ta te ani engagement jong pi kan hai ha video ne ha post jong pi te ta he pi la ban kmai bisa te mata I hope blog pi la so to lightly away day views lada pi kwa ban your views te pi don kamban upload video daily pi don kamban share tang ban lada pi your views ro pi don kamban your advertise ha video jong pi ban your advertise blog pi upload video 9:16 ratio kade full screen jong pi pai lada de your phone ani mo suppose ani phone ani te kumni kade 9:16 ratio lada pi shoot video kumni te kumni kade 16:9 ratio te pi don kamban shoot video kumni lada pi shoot video kumni ro tang ba lada pi edit ega photo jong pi na video jong pi don kamban ai kumni kade 9:16 ratio ini next so away most important reaction like comment share don kamboro kadang bon like kadang bon share kadang high watch time kadang high earning pila ban yo da kani Facebook plus reaction kumi to like love ada sad emoji ada laughing emoji ini poro emoji rom ki don kamban I haga video jong pi bhai ta lada pi chna video lada ro na pila abanong I reaction ko reaction yu pi ko aban I ong chu like chu comment ong I reaction chpang ni video jong pila abanong kabes na am ni video chu comment haga ni video jong kumta pi don kamban ong hi bro mar bon ki bro am blog kim tip re ki comment ki ko aban comment ayu ha video jong pi te lada pi ong ki kumta am da kin comment kumta so bhai ta pi don kamban follow gini te blog I hope blog pila sno tho lada pi don ye go son blog pila aban comment ha ni video jonga ngan reply ba comment jong pi te menta
ngan pungkut no agani video tamba chua ban pungkut ni video blog we request the people blog chua ban subscribe agani ya vlogging channel jonga hani ha comment pin box jonga dona vlogging channel jonga chua ban subscribe mar ha vlogging ro ngan upload video daily pang kumnu ka lifestyle jonga long kumnu nga upload vlog ngale ayu daily pang ta nga upload vlogging video agani ya tag Bittu vlog channel jonga da baita hani ha comment pin box jonga dona link chu click hatu da subscribe no to channel da kumni blog la dapi ko abante more details pang Facebook kumnu ban ad bank account kumnu ban yo content monetization pila ban check ini video ha ni video ngala so to Bittu blog tai tam na si blog so bless you